Meanwhile, condemning the incident of physical assault on journalist R.C. Mangangcha, lovingly referred to him as Rameshandra. Members of All Manipur Working Journalists Union, Amwju and Editor Guild Manipur (EGM) took out protest march from Manipur Press Club in Mejukul to Chief Minister's bungalow. Members of Amwju and EGM held placards that read, "Respect the press, respect journalists, terminate irresponsible policemen. We condemn assault of journalists." Later, some members were let inside Chief Minister's bungalow for a meeting. It may be mentioned that journalist R.C. Mangangcha, who went to cover an agitation by internally displaced person today, was physically assaulted by a sub-inspector of Manipur Police despite identifying himself as a journalist. R.C. Mangangcha had to undergo stitches on his chin at Raj Medicity after sustaining injury in the assault. अखोइना अहानबदा डिमांड तौरिजे मेमोरेंडम दा इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन नि अदुमाक तौरगे ना हाइरे हयेंबाव मनुंगदा थिदोअकांदा कनाना तौरिबनो करीगी तौरिबनो कदाइदा तौरिबनो हाइबदुमा हयेंबावगी मनुंगदा थिदोके ना हाइरे मखादाबा प्रोटेक्टिव मेजर अमा अखोइना हंगमी ममांगदा अखोइदा मखन मखा क्यागी अटैक सी मीडियादा चथरकपजे अखोइ हाना हौग्रबनिना मीडिया मयामजी सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट अमखक पिबियु हाइबनी मदुमा अखोइ तक्सिलमे प्रॉम्प्ट एक्शन अमा हाइबदी हयेंग इन्वेस्टिगेशन तौगे हाइबनिना अदुगा लोइनना अखोइना हाइजरमबजी यारगदी सस्पेंशन दा हाना थंबिरो इन्वेस्टिगेशन तौरिङैदा अदुगा मरान लेरगदी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट अमदी चंगी अदुगा लोइनना पिहम थोकपा दंदिदु पिबियु अदुगा हौजिक थोइबा आरसी की एनी मेडिकल वगैरह नत्रगा प्रॉपर्टी मांगबदुगी कंपनसेशन दु सरकार की साइड की पिबिगनो हाइबने अखोइना हाइरिसे लेसन नम ओइननबा फुरकपा ऑफिसर माकी तोलबतै कागा पिबियु सिने अखोइ हाइरिसे